Grata no ha. Ai, grata no de ni nyina ba. Ya ba bobo so tel we na ye naposo and ye di ema na CJ me de Ghanaian Times about grata na hyase na wo hye anim ha ya enra omampani John Mahama was swai na soafo ensia ya me no ekase wo nyina eya soafo a wo makodrumu anaso wo nya nru yimpa wo nam kwaso ekọ mo asoye akwakodi omudwuma na wo hye mpanyefo wo ha ya yewura ene ni chichi ba ko chichi na yewura ayine wahu Dominica Krutinga ayine wono na wodaye ono ekoya attorney general sanso na Dr. Kasiel atofos na ekoye soafo no ehye sikasem totoye so yewura John Jinapo ekohye nyina mahoden sem so na yewura Haruna Idrisu ekohye ngumasua ensem so owura Kopoku eko eye kwadwuma ne agrek ensensem ehon na wokọ akohye na yewura Gavins Kwame Agboja eko akohye akwantempon ehon ensem enti mpanyifo nsien na enra omampani ne na bedi akire womo esa womo achese womo aso mudwumadi ase na na mampani dia to manim sa dwuma na womo kwakoye ene soma womo ekosom no womo fa ahobrase na enkonya homaso bia na wode kwakotena asoe ho eno enya sem kese a omampani Muhammad dia to mutim eno achi so so obonyina endiclare womo asset sije ajapade bia womo aye ne de womo bia no womo declare womo ntwero emfa emra de bokatei eka eho asem edan chenso a Albert Kwabena Jumfo and a GG president. CJ was say Omania Brice saying na omo ebekwa ICC International Criminal Court na Abrantie Latif Idrisu ya ye colleague na owo join news aje say basabasa yo koso na ye pra na Abrantie didem ebesi ene no ehwehwemu akoso eno danchen so a Ahmed Suale yo no dia wahwe ne nkwa ni nyina no ye ensem bia omo ebo akire akomode nkrata beko eye ekwasi nyina na penyifo bom no maboa na se Ghana police for antumi ahwe na nipa bonfo di sa dwumai wan mamra no ni wo ni dia na cheso mde omani chirem wo honom de wo mo ekesa kwakoma Orire Elizabeth Ofosuo Jare enra okopie mu ewo appointment committee anim ma ye vete no CJ wono ne yeso afọ ba hye edwadi ho nsem na wo kyese Commander Sugar Factory ebe ye adwuma ebra wono eba bedi ne dwuma ese soafo a wo be hye dwade ni fidi nyuma ensemi ntomanfo emma omakoma enkoma entom yem Ghanaian Times ebosa amane no ewo ha ye hye de break da bokratai mu ame ho asem bi ho ma mani giye sije mekaisa fie twemu ye ni mpanyifo pino na di nkomo na de omo kan kosia ne se Ghana ase yenye safe Ghana nye safe ni ade ke se na wodi ho ase nipa mu a na ene de break da bokratai de feto so me se bo amane se Artiza Travel wo mo eye ekoba kwa sije ya na wo unse because I travel na dodo na form so ekọ ensahye wo wiase nyina eni babia no omo kyese so ba Africa ha se ya Ghana ayo manya ya tusum yenu a eye the second safest place ewo Africa obetumi akonsahye Sige chese eye ade a mekinkan no mani giye yie pa we no eye 2025 wom report omode ababeto abonten na chese Ghana eye the safest wom so hwemu asa eba no atutrasem abonefosem konosem ene ade a uba Ghana ha se ya ewo fom pa na ne saso no ma Ghana eye oman ye tusum yenu a ewo se ewiase nyina ehunu ene wom ade aba na enra nso report bi ba ya wo hwe eye ewiase nyina na Ghana ashedi kan bad mobile money ene ya ho hyehyɛ ya eboa regulate no a man ye safe no manfo enso edidi dwuma Ghana eshidi kan wo wiase nyina na no so reporter eba ye 2024 ena chese yede eho amane atomu ama ono tisije eno ene sedia etie no na enti wo ba bia na peso ba okupe oman bi so akọ na wakoto ene ade de abose eye Ghana ene wo so asumdue bambo so jane na so ni nyina no eye nsese ya IGP George Akufu Dampare ede egu akwan so patra ekoso wo mia ni nyina no na ekeka bomu a ama Ghana abedrusa empempen so no na omoso hye Ghana ye crime rate abonefosem ene sadia etie no a ye de ne wo form cross wo hwe man bi te Canada Greece ene Australia chese Ghana e wo form cross chance amaman ye hompo no ye hunu se nko mo de ba no bambo ne ade a ejane na so no Ghana etwa sa man ni nyina wonsa e kan da bokrata yi a mepacho no wakenkan bi e de amame wai na yakọ ye nim afei mame enko
ensema foforo mu a ye omampani so ne nasoafo edi edaha na energy sector no so no mo cheze se no ye rajon gina pon appointment no ebeboa ama yenyema hode efa honom no enyoma aye adwuma na akoso kama ene da bokata nyina ayesa publication we Karen Baba Sam si jo beka ise bebeboa mane se quarter se baba wa bi kwan se ontumi fa ne baba wanya aye 4.5 years entu kwan enam so akwada no ama me na de akwara ne di nachi ne be mafoforo kwahye ba bi a akwara ne papa ko honom no identify say aha me ne mama ba one yeso papa bi ne ba ya na je so mu smoky ni ade nti asa edimentwe ho ase ba aye mema oba ne be ma ne ntem anko oba ne pese woji akwada ne fini sama court rule say onfa akwada no emma be ma no emma wo yeso de ne be free Ghana kra ko ne ade se me no kasa yi wo mo se police for a declare Karen Baba Sam wanted by police Achimota District Court no and issue sa warrant of arrest no ediama nti no nimfoni eda the bokrata hudo ni nyina anim wo huna na wo hu se wo hia no baby a watumi identify no ediama yen hwe the new funded the bokrata ni mum na unse Dr. Steve Mantia and the to mampani Mahama nim se onfa de na ensi fom na onfa ensiseye emra obehote galamse activity ekoso Ghana fa na babia obehote iti galamse kono ne ho komodie ne sije asan sorry nso ukwa University of Ghana omoso at eye ensiseye bia omapa wontoma eno no eye anti galamse de bebode rano pani ma menya ko eka se sije obekwa akoto bode na nka wabetwi kontomra makobia wonim se wadie ye fie duane a ahoden ko a bekọ wi echi bode na wato no enamo chemicals ne metals ne ade na omode galamse no adidi ya wo ebi wom kontobre no ebi wom na pipe no so obebie wo fie dia be no waduane na nka sanso no metal wom heavy metals ebi wom iti de na ye hu ya pomodin be na ye pe eno no wo chese enya manyoni enye post ni ye nyina eye yasodie iti Dr. Steve Mantia so mampani take a bold unambiguous decision a mover ebeboa na galamse no omo ebeto ase the new funded the bokata eka ho asem ewo ha na omo chese 24-hour economy no eba abeboa 1D1F initiative no ewo so afọ no ebehye edwadie ni fidi nyuma so eno call emrase bi jefi appointment committee nim no eno de ekoto dwasa no so beboa se 1D1F no de wo ho ni nyina no ebehye mokina amamodwumadi akoso yehwe the overseer the bokata yenim ha saying na Boliban boy emabu na yewura kwachi ofosu ka che mabu yi se wo nkoma koma entobo yem na omo na ekita the ultimate prize wo se no na omo buofu se omo MP omampani mo ni din onya appointment ni ade na boli for wo kita mampani ni mu asije akaden pa na boli for mo se mo pe iti Felix kwachi ofosu na ni mabu ne ekasa so mo nkoma koma ento wo mo eyem na ye mame na echese obe advocate for paternity leave na no ka bibi say me my paternity leave o de mom no so mo de betina fie mpa eno so ya se foforo ba se se eno de mo de baye de sije me kam ho me kasema mo de mo de baye de enyo bi asem de mu hia ne se paternity leave no se de mo se ebo no e wo so mo de mamo wati ase na mutu bi betina fie be hwe nkwara ne kakra ehia pa ebe no no mai abeduro ni ese wala eti overseer the bokata no aka eno so ho asem na eno achi so the doctor kase atofosen na echese omo mesebrio o say we waste no time adwuma na na hyase no tie no a wode ne sa ehye enwoma sene book no nya book ketwa asoafa no mampade so ayo no eno the bokata ebomu amane na George Opariado si general wono aso kopie mu appointment committee anim bra nie Pablo eno kasa say abred da bi pa that be part but vision e mamabu o woni sodi una esopa ma emabu na ka sem bi o say emfa ho ene amanyoku ko a ensusua no efri mu eba ye de ebeboa ma mabu anya adwuma ye na mabu so ho atowo mo a obagye atum it is irrespective of a political party and our affiliation no say idea no any policy na wo de ba no ye de ebeboa mabu na wo de be ye adwuma it would no ehona okono eye emabu driven
sanete enti Pablo nra wono aso kopie mu wo hono ma woni empenyefo ekodi enkomo na boss wo new managing director na wo echese or the innovation collaboration na eba edi ensesaye ene yedie ene beba the overseer the bokrata anim na mabobo so ama wono council of state so mo election no mo chese February 11 2025 na the bokrata echese ebekoso council of state unse ye to aba into February 11 2025 na ebekoso electoral commission oma bie nomination process ni mo ede atoho the overseer anim no daily graphic amane de wa ha de ni nyina mabobo so ama ewo de akeka kekanim na animdifo bi so na ede afutu emma ese ministries no ewo se omampani ehye na otetetete so kakra na eboa no modwumade ni nkoba se ebedwani oman no ede ha so ebeba eno na daily graphic eka eho asem yim the new republic da bokrata so enie omasem nyina ne se osesak adubuahen now enie sije jeze ono na ono peda ni mu ha o saka adubuahen now ono kwa na woda ha almost obon fasem bi anka because ye ni bresem na wo mo eboso sa no eno na da bokrata yi eka na omampani enso adesre ya ni sema wode ato na sofo ni nanim no da bokrata yi de ehun so enchiremu aba na me hwese enka me hu ye yewre ya da bokrata na ni abre na wode ono kwa to ani maso omampani won sake no won pam no fi de dwumade so no story ni boom eni babia omodia ne se sack nti eno apene da ha CJ all right nti eno no na media wie eye the business analyst no so e wa hanom anopai na se no wo mo ebisa se Ministry of Information no se sei e wo he o se where is the Ministry of Information now GJA na e question on mampani mahama isan say asa why meji keka mo ni ade nti eno na abet kwabnadwo for ebisa mampani mahama nti ye twense benya no ye e wo ho na Ghana so ya rank here second first place in Africa no eno so e wo ha say kama GJ so ene late ameswali na ono so ni foni da ha na IGP da nchen GJ so amunya nhihyimu na muma oman no ehunu de ekosom CJ declaration of assets no so mampani de ode ya to na so afo nanim no the bokrata the business analyst e ka ho asem e wo ha enti wenu mu ne de yensa ka no anopai still na say daily guide so no CJ daily guide ye ti omonka so mo break no omo resume bosumi January bewu in fact the fastest January amahunu afi we January and 23rd akasa dabi ebewu 31st taka 8 days just the fastest into next week na it is CJ second February my birthday second February my birthday you know ya na why ahoboa why because of the cat me leave oh de koi me birthday ni kra ebesi kwasiada me birthday ni besi kwasiada me ni Mr. Anson yo wa kwata we share the same birthday na Umaru Sanda Amadu Umaru ewo city besi kwasiada birthday it's beautiful yeah your birthday